He namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Niya of course lemthi takhe le gagashi kwala le lo nga ta ke ngulinka na Gondi Boy, ngulinka na Shamakhombo, ngulinka na Bliss Boy, ngulinka na Cool B. Hey, ku ta ku ri busy blind, yeah. So ka of course ra ti 16 January gagashi fika endla live video hi to hi khata yena xipisana because ta tlhevi ka yona. So ti ta va ti gig. I think at some point swi kahle ku no tshika swa teka mali yo tala ni ya phamela tinhlambi ni tshika ntamba ni teka ti-50 tena ti-40 kwala gidini ni huma ka swo tala hi ku a n'we mi twinga ku mali yi tele ngo loko munhu a mi nyika mali. And then prior to this of course a tsale a post, so a hi vhete ni hi sungula ka post leyi hi ta kota ku va hi continue kahle. So of course hi fika hi vona Gagash of course a ri karhi a responda to Gondi Boy a fika a tsala ku kasi mi endlela na ti-favor ta friend tontoni ivi loko mi ta ka Gagash mi charge mali yo tala lembe leri mi ta ku no hlola futhi loko ku ri resort swi to nyanya swa antswa ni tekela ti-50 ta mati ya pool ivi ni endla 20k a day than ku yi hundzisela ka tintlambi mhaka ya ti-favor mara a ni yi twini na khale vhele leswi Gagash of course a nga fika a tsala swona sweswo. Okay, so of course okay cheka post league Gagash of course a yi tagini ka line le henhla hi fika hi vona tsala Gondi Boy la ku ti-artist leti nga ka post leyi ku hava na yin'we ni nga yi hakela mali as you can see. So hi fike njhani kahle la well mhaka leyi misiku lexi xa makhombo kahle because Gondi Boy of course i fika a tsala a post aku 1 February ekhoneni lo fika hi xa kwalano swona ku ku na event yo karhi hi nga kuteni very in Gondi Boy birthday celebration Anandoni Tavern ka Xikukwana as you can see kwalano leswi a nga fika a endlisa swona kwalano. So after that xa makhombo i fika a tagga that post a fa tsala ku swi ri loko no lova mi nga tsaka hi leswi a nga fika tsala swona. So impression leyi a nga fika a yi tisala a ku ri ku swi vula ku xa makhombo xi loko n'wi kwatiseni ku va a nga invite-wanga this gig ma yi vona mhaka leyiwa swi ke swi confuse ngopfu but mina initially already a mi swi loko line leyi yi huma ka risimu ra yena leri a ri post exactly kwala hansi ka post yaliya ora mhaka leyi ro risimu ra kho ri nga kuteni leswi of course a kha vulavula hi swona kwala ka the song swi fambisana na line yaliya. However loko hi lava ku va honest line ya xa makhombo laha a endleni na ku i vula swona ku i na swicele swo karhi ku va a nga invite-wanga ka this gig swi kahle na mina ni va fair na mina loko ku ri hi mpela a ni swi ya the percent a ni ta va ni ve at least ni ve na around maybe vo ma 85% chance yo ni pfumela loko xa makhombo a nga va kha kwatisa hikuva a nga invite-wangi laha ka this event. However ku ve na problem because Gondi Boy i fika a screenshot post yaleya xa makhombo tani hi vekele tlhelo kwalano swilo swi nga ze swi ni bayisana tani ni swi vekele ku tlhelo kunene kwalano i fika a yi screenshot as you can see a yi vekela kwalano on the right even then on the left a tlhela a vekela gig yo karhi ya xa makhombo kwala mi yi vona kwalano ora mhaka leyi ende loko yi cheka na yona ha swona ku i birthday celebration loko hi languta kwalano ha swona ku Gondi Boy a nga ri kona so already message ma swona ku ya kwihi even then sa a responda se manjeni message lowu a fika tsala ku ti-artist leti nga ka post leyi vula yena event ya yena Gondi Boy ku hava na yin'we ni nga yi hakela mali. Ku na ti-artist leti hi nga na xitokofela xa ti-birthdays and then ku va na ti-artist leti nga endla ti-events ti ni rhamba mahala ivi va ni tshembisa ku va ta ka event ya mina mahala na vona. As you can see laha mhaka of course yi nga fika yi va kona ende se mati ya hala kini i hala ti ku halata Gondi Boy i hala ti ku halata because ka this case yo fana le since i message luwa wa xa makhombo a wu nga ri clear ngopfu ku a nga a rela gig or kanjhani I feel like a fika a foyinini first because i humese swihundla Gash mena so xi kwate ngopfu ta khe hi tlhela ka video ya yena Gash wena mhaka leyiwa hi laha mhaka of course yi nga xiswona kwalaha swa kombisa ku hayi wa n'wi rhandza xa makhombo and wa n'wi respect leswin'wana i swilo swa hi khe hi lwa leswi swona ku na yena xa makhombo a nga n'wi invite-angi ka birthday celebration
then loko se ya le hansi of course i ta kombisa na hi sign free la for example I attended this show for free na yena ka mina he will show up for free. Okay, leswi of course nga fika kombisa swona kwalano. Even then I tlhela kombisa ka event leyi force nga ku yi endleni Gonde Boy mina ni hava mali and the invoice ya xa makhombo na yi tiva ni nge yi afford. I'm only collecting 10 rand at the gate. Ni nge vuyeriwi eka show leyi, a ni na sponsor, a ni na funding, leswi ni overall of course a nga fika kombisa swona Gonde Boy kwalano. Loko ni langutisa vanhu vo fana vo Cool B swi tikomba va pfumela na swona because road favors are the best as long u endla mali hi ti-favor teto. That's what Cool B road. However loko se hi ya cheka Bliss Boy mhaka leyi a nga pfumelana na yona ka sayiti ra yena. A road for clarity purposes, I'm not part of any artist stokvel. Okay, I'm sorry. Yeah, mhaka leyi ya neta loko se swi nghena swo switokofela se swo neta manjeni I try my best ku tikhoma. Hi ku mhaka serious, I'm not part of any artist stokvel, but rather I was booked directly by the venue owner, One Love. So mhaka ku na se fike yi va swin'wana manjeni because Gonde Boy a fika kombisa ku hinkwato artist letiya a ta hakeriwa ni nga ka post, so swi fika swi va complicated because Bliss Boy loko kombisile ku yena i hakeriwile. So ma yi vona mhaka ya kona. Then tlhelo ya ka xa makhombo tanihileswi ni nga vona ku mhaka ya na post yena yi ri complicated, a nga va a kha a hemba or a kha a nga hembi. We never know, swi endla a ri ku tibasini or a ka ri tibasini for real because if fika tsala ku I only owe Gonde Boy an explanation ka this one. A mi swi twisisangi na yena a nga swi twisisangi. Nandoti Tavern yi rhana hi Boti Matimba. A va endli gig va nga ni rhambi, so na ku va ni va sapota hi ku posta gig leyi a ni vona swi fanerile. It's not like ni rela gig so ku hi xa makhombo hi nga za halesa swilo loko a posta gig leyi a ri ku sapoteni hi ndlela yin'wana, even then a vekela na title leri ku nga risimu ra yena. Va na mhaka leyi hi leswi mhaka yi nga tshamisa swona sweswo kwala. So ku hi to swi then na makumu leyi of course hi apologized ku kombisa ku swilo swo swi nga fikangi kahle ni ka Gonde Boy, and unfortunately na hi Gonde Boy hi jahilele a posta swa yena a nga halangi ku twisisa na yena a za a humesa mhaka ya switokofela. A hi veni ka Gagash mara n'we ku kahlekahle a mi swi twisisi leswi mi vulavulaka hi swona. Ni vula ku switokofela leswi a ni ri a vo swi tlangela girawundini laha ku nga riki ka va munhu, swi xa tlangiwa kwalomu titlabini kumbe ti-tavern. Me ni ri la ku kasi why ka mina mi xi nga ti xitahla a ni ri for as long as tintambi ku ri mahala swi vula ku na mi swilo swi ta ni olovela, swi ta ku swilo swi ta ni chipela. So loko vo fika va lava ku let's say for instance va ku va te mahala, even instead of me spending 30,000 even ya spenda 15,000, I think swilo na mina ni nga swi rhandza ku swi ni humelelela ma vo. So mara problem switokofela leswi me swa ni hundza swi ya kwalomu, mara ku ri ku me na va sapota nkarhi wo tala swa hundza swi ya kwalomu switokofela leswi va swi tlanga na mina ku hayi kumbe ku ze kambe swi nga ti mhaka ku va twisa ku ni ta tiva xihundla xa ku va ta mahala, so na mintsengo yi fanele yi va hansi. Hi leswi ni lava ku swin'wana mi swi twisisa. So mhaka ya twiseka mhaka Gagash. And Gagash is an event organizer wa endla the various gigs. What is trying to say ku ka gig leyi a va wa kha yi endla a va ti anda yena, for example va ta ku ri 17 free of charge for ku endliwa birthday. Me leswi a zamaka ku vula swilo so loko va endlisiwe leswiya obviously Gagash a nge ti hakeli ti-artist letin'wana. Loko ri maybe a hakela a nga hakela maybe the main artist ntsena letin'wana a nga ti hakeli ti ta free of charge. So the obvious loko ti hlaya ti-artists ku na hi possibility yo ndhawu yi ta tala. And by the way ka hina Gagash ku va ku ri a win-win situation because vanhu obviously va ta fika va xa byala like a nga za a ri under pressure yo fika buka ti-artist fika ti hakela and stuff like that. Even then se hi tlhe hi tani ka case ya Gonde Boy Gagash a ni se ha swi tiva na yena ku i na Holiday Resort. So i loko ti hlamusela ku since i mhaka ya event ya free why va xitokofela va nga va xi tlangela kwale ka event area yena na kwale yena GGR
khale ka holobye vhele hi leswi a zama ku vula swo sweswo ku loko ku ri vale it means yena Gagash a nge va hakeli lava n'wana ti-artists maybe a ngo phencha kwala na kwala maybe swa petrol I don't know so vuya kwale free of charge loko va le for perform which means ka Gagash it's a win again hikuva i vanhu lava a tirhisanaka na vona that's what is basically trying to say swi vuto fika wa xavetela byala vanhu vhele loko khidiwa so i huge win ka Gagash because a nga bukanga ti-artists kwala xitokofela xi va xi tlange under yena that's what is basically trying to say ku na yena va kha va buka swinene 17 leswi a zama ku vula swilo sweswo Gagash kwala ma yena mhaka liwa yeah kahle no lata clarify liya ya ku va ri mehe ni fanele va ntlambi na mina ta kota ku tlanga switokofela se ni vula ku hayi swi nga ti swi ta tlanga la na mina ni fanele ni operate ku kona swi ni jampelanyana na mina ni twa ku na i mama nga ti laveki ti-favor mina ti lava ti-favor instead of me paying 30,000 ni hakela 15 kumbe instead of me paying 15,000 ni hakela 7,500 then it's something else kumbe ku na lava nga fanela hi ti-favor ni mi vula so swilo swi moka mi nga ri ku swi twisiseni mina ni zanga ni ku na ku ni tlangela switokofela ni vula ku at least na mi ti-favor letiya ta switokofela leswiya a ni ri i group ya ti-artist na mi a yi ni tele group liya loko ni example let's say for instance i xa Makhombo Gondi Boy i Soli Makamu DJ Mfundisi roughly loko ku ri va teka vanhu valava let's say I was supposed to pay 100,000 as an individual artist swi vula ku leswi loko ku ri ku va tlangela xitokofela va tlangela Gondi Boy a ni ri va swi vekini lava ku va ta mahala swi vula ku meni to ti hakelela Gondi Boy lava va ta mahala ma tisa kumbe va zama hi ti-petrol ma vona ku hi leswi ni vulaka swona swi vula ku cost yi va yi ri hansi na mina swi tsakela ku vona rana event mahala nyana kumbe a hansi ku na mani a nga swi laveki but problem ya a ni a ondli ti-event i nge swi twisisi ku swi vava ku fika kwihi Mabayiza mansisi bye na mi rhandza swinene na hlangana late swo twala mhaka yi twala I think mhaka yi clear so hayi mhaka ya xa Makhombo na Gondi Boy yi herini swi kahle hi video yi va yi na conclusion ya kahle yi herini of course ti-doubts ti kona hambi mina as a judge yes a ni ta n'wi tshunxa xa Makhombo but a ni ta va na ti-doubts about leswi post yena a yi tsarise xiswona ku hey hi to swini xa Makhombo a hi na evidence ya swona fambi ya kaya mara I have my doubts hi leswi mhaka of course yi nga tshamisa swona loko ku ri amukeli subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe ya kwini wena pfula pizza ka patu hi la ku tlanga hina vanhu kuma ntirho nyana wa ku ya na kwala famba ka makhuxwana famba a hi la ku ku vonela hi la ku tlanga pizza ka ndlela pizza ka patu yima no khandziyela u ni dzuwa pizza ka patu hi la ku hita wena pfuna yima kolongoko wena wethu huma yakala xa hinkwaswo leswi a hi ngo amen chamizika DJ